Chaliba Jahi Sigi February that 9 da Manipur gi Chief Minister se resign tawkraba matungda February that 13 da gi khoi Manipur da animated suspend lera kan da khoi gi president's rule chalaraga laibani but khoi gi president's rule chalari kan manung sida khoi gi leiba khoi gi Manipur gi leiba MLA minister sing seloina ba khoi gi khoi gi from seloina ba khoi gi animated suspension da laikraba na maram ora kan khoi gi power sing se khoi gi parliament da loina ba paisen khraba ne paisen khrabani but adu bolari ba se khoi gi Manipur assembly gi legislative assembly gi member khudi mak se khoi power amata leitrabani but housing se power leitraba manung sida kari gi damakta local area development fund ki pisa se koi sanction tawribano lupra crore 29.50 crore ne housing sanction torambagi post se masigi wafam se koi gi veteran politician leader Ogrum Joina Fungdorok pani ngarang se ma ki yumda press conference ama pangthokpa matamda mak masamak na Fungdorok pani lei ba se koi gi masigi maramda masigi matang da thizin binabagi damakta koi governor da iba chero pisan khaba wafam samana Fungdori lakcharing ba poti koi gi housing se presidential chalaraga larikan sakamaina koi gi MLA ki local area development fund ki sales se kamaina sanction torong no haiba question sini oza swami tan se kamaina yengbi hoi madu chan masi ground gi oba phim khro ko yengom changi ko den amana haju lai ba position magi manungi lai pham thokpa ngang ko uncle veteran politician ko gi uncle joina magi piba speech ya phadna me cham thamba yawi ko governor this ma in person in a memorandum piba do letter ma enclosure pn no ko man haiba tai adu nungai di haju si PR legre ko PR legre date 9 February da honorable Hana Chief Minister Eviram badugumba ko gi nongthomon tamo birena ko en tamo birena date 9/2/2025 resign tawra matung ko adu den namana ngasagi 9 da gi resign tawraga another day 13 da neba suspended animation thamuri ko day 13 magi manungi leiriba magi matam kharagi haitare ko day 9 10 11 12 13 other 3-4 days ko sigi manung si de ko adum anawa ino no badum leader ma khalla ganda then adum continuing process magi matung ina government am haitare ko popular government adum lakadra haibagi thaza ma yamgi pamjo pot am adum leiram ban haitare ko adu boy ko no ngai trisi date 9/2/2025 ta kogi hana gi biram ba honorable chief minister mana resign to lising maram jiu ta chenai tara gati ekoi prajashin ju tum pinu da lai hai tare ko adi mana matang matam chalna resign to lising maram kari no number 1 then number 2 masagi kari ground da ko adi lai issue sukjaw issue mo lai ngai manung sida khangau resign to maram kari no ai mi miyam na hangno poram oyeb ko aduga adugi mayam du masagi prajashin gi oiba masagi apamba prajashin no khali bo khalon na prajashin na masagi lai issue ko kana lan kuki terrorism lan manung da matang matam cha na khudakta kana go mi am ta khanan da haitare ko prajashin gi opinion sik ta udana hekta resign to pose masimaram cha de ga na haina basudum yaw ka dum haire nei tare ko adu anyway party manung gi badugum ba decision gi matungina date 9/2/2025 tamagi over resign tawjere khala ba buda dum lenga am leina lehela kan da potu ta ga khadana lai bale baki issue se koi hedi khana kadra habagi yam ko pe yakadra bai thajab tham mane tare prajashin ko adu ona ta inna bada PR thamjagre PR lakmi maram si tasengna kuki terrorist ni ana pamba kuki terrorist ta tan haibadugumba point mayam gi manung da yaw badugumba agenda khara hai tare ko hasi khudomoina Manipur ji PR thamodobuni bilen sino ko to mun habado PR thamjagre adai den namana aspa inbox to ko to aspa thamjagre ko hai but different part khara hai tare ko gi kuki sina pamba different part khara gi manung da asagi aspa thamodobuni thamangre CM resign to ko to thamangre PR thamodobuni thamangre ko sugumba moina pamko demand sing manungda demand khradi ko demand khandi center gi lenga sing madu pithukui mana mo mo to holi ko adi se noina pama aspa thamo thamme samjaga khrada dena mana mo PR thama do thamme CM resign to hola to hole ko haiba adum haiba yabagi mo mami mana pot ama ko cookie singi cookie terrorist na pame pot singji thabo ino thopa yana ba thabo ino thoi haiba yana bi tamta pot khara apa ma khara di angang ngai chawbagi khogi chani ma pi bagi mami madi ta hanme mami uri ko then adu ji lakshara kan da point ji adu matu gi PR like re invitation suspension thamre tha o ji tha o hindu khare ko tha o hindu labani ko ko to gi February da gi la ko na February March April May ko almost June ko tha mari sun lai ni ji ko no chan chale tara ka di haju si PR like re MLA singi power si law making body da nei ba dum law se mo to mi singi power si ji parliament da pull like re na ko dum haire natra moi power sin hare haju leitre state da magi power leitre eta ka di power leitre na haire ba moi da local MLA area development fund gi amount khra loino tinate
ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯝ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ MLA ꯑꯃꯃꯝꯗ कायथोको 59 MLA दा कायथोकंदा not less than 50 ga something lakh haidare ko 50 lakh something tayana ngana he pan ko ui ko switch to correction ni ko ni chum na ko na te approximately adi haju si tangai phadana MLA gi mathau to hundra ba ko MLA gi moi di right of ba except MLA amani ha ba powers another maming name security thamma ba ko ado dena mana maming gi oina thamma kanda moi oi ba benefit ko mugi oba benefit to di kana ba di adun pire thamni hai taraga di tasengna praja singna ngaw tu wa tu MLA sing jigi ba tolo na taraga MLA sing gi phone to benefit me amugi allocate MLA area tam fan me am di pi da ya de mui nunga henda ya de mami ma ta ba khungsi dam laksing gre ba ko aduna wai manung da mai close me am le ram ba ya ngang tamo ba pong ju na ha ba da magi article so me pali ko adam manung da ko haijan ningi de haju film ji matang da tasengna PRC gi manung da actual ko MLA sing ji mogi ba tohum thokma thau tohondra banina moida phangum tokpa tohum tokpa moida yeng do miyang myam se chap chaw do ki figure ba ju hai dum chang hetare ko an haju si isan chan ising chan hairaga di angam manang majrin ngam hetare ne ko angam manang majrin ngam me taw da balaite ya da balaite ha phim ko mission phim mami tare ko adu magi ya ba ya da ba do magi manungi leiba magi official magi new mutu le jirang mani taw ta ko na jini de phim ji batang da tasengna MLA gida yengi ba miyang si MLA mo ina thamdo thamiro ka sukai dire chapsana mo da sunga hagi magi tom thwa magi hagi tawroi da ba taw do mayam je taw do ba tawroi da mayam jing si ju ta singai da ga di macha khai na khoi gi ngasagi khan thamam chang edare ko MLA gi power like re hagum to ba sumna kan dam ka ni ka sum da area khada su MLA gi power si phanna fully exercise to type to ko adi dum have por ma sum uhan ba ko adu sai area si da power like musu malhan ba manam rate to ka mu khoj yauri ni ko khoi thi hai ro kana khoi di ngai PR lai re MLA ka ta lai ram ni khoi power lai re dum hai wasin do ko thabo oina di dum tawbunga ma thokra ut pai tare ko tawbunga ma thokra ut pai yauri net lai dina ada di hasu si loina ma khina cha de kana ko khara di ngai gi dum ha MLA ga isi ngai gi khoi gi dum boss ko pra khoi gi dictator gi ta to ko mu khoj yum yauri pori dina khoi taw kana ko ga an hai ba ko pharoi ko ga hai ba dum yau ni tare ko aduna si tawroi da bu PR manung sida MLA ma oina lairi ba posting manung sida tawroi da ba tawdo mayam ju sagi praja ji ngau jare ko ngau jare dum halu dum hairi ko halu dum hairi di PR laire MLA power laire hai ba si issue thola ka da di dum MLA dum hairi ko ta hai phadun ko adum power phadun dum exercise so mami dum ta le tare ko except moida minister ohende ha moida ngasagi pura kaino ma harang ta ta kaino pura sina de hai ba wani adum mami khadum ta hai tare ko dum na lairi film se ising sam ne ta hair kan da isin jan ekoi angam manang madin ngam me ko tawi adam tawi da tawi tawgi ra khala dum tawi ko masai da ju nang sagi lei ba posaksi koi ang pamung joi naga sagi honorable governor da pi memorandum in personal na man letter mo I hai ba sorry adai da naman nang sagi haju lei ba sagi issues me am ji sai man hari potu ne ko sagi tawi da ba tawgo da ba PR manung se chana ka do chana da me amatu kangon me am do MLA mo na dem thamba adugi local MLA ya de phangi bisari kai thu ga ne hajila pogum ba ko adu development su to na ba mami ju esna pogum ba adi ngasagi PR du karma PR gi poda mon habatu mangsagi administration gi report khuding mang ngasagi governor passion thamba hai tare ko adi thama khuding mang magi council of minister me am council of cabinet meeting me am hai tare ko governor gi power da magi lokum to meeting to un ko tna any department khuding mang ke hai tare ko to to ma everything khuding mang passion le re hoji ko na MLA sinda muk development tawna ba sinada ba pisajna karama makhani development ko madu da sina governor gi heto piri bra to ana ko thawka tawna bi dum whatever issue khara confusion ne pora ma moi si MLA moi ne re moi over right like hai ta ra di ada da moi to do dozen don me am do to da ba to do me am su and particularize khai do pir khai ta ko ata praja khunje di na pramane ga de na mana ko na la ka to ba politician na ta ko na MLA oining pa ko haju miyam gi dam ta social work to wiri ba MLA mayam ji to sinai tar ga di o siwak ti to bu ya ba le ya da ba le dozen dot mayam le ko to hum to ba to da mayam le ko ga ji khangjok jun ha ba ni da ada sidi pura ai hai ne haju mayam uri je MLA bu ra ga di MLA wa sang MLA bu tar ga di everything ko do it abdo sai loina to ya ha phim du ni chara phim mami ta han mami mo hen o le ko o ya da de le ti do ga su ma gi to hum to ba erna khadi le ri na ko to bu ya da ba ya ga do ba du me erna khadi le mayam do ju ti nongna kaning nongna lepning ba candidate sing da zu dum sai ka hai ni dum
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯐꯩꯔꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯏꯐ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩ maca sengna maca khaina ngasagi tawhum thukpa yadaba yaroidaba mayam ni situation heta gadi masi khanum chang heta ko aduna leiribe issue je isam samna ya basu lerangani yadaba su lerangani aduna yaba yadaba pul pujala ka sai haja kibudo yadaba su leite to ko tawroidaba su leite tawge khanma tawi yaroidaba potum yanam tawi ko angam bai masna ngamger khidin ngam hai fin lak ne last ko aduna leiri film je issue je ka shunite leiri film do hali ta sengna PR amagi to khum thogum mathau du subsana tawigi haram tawiro ko tawiro haragana popular government na hasu khudum khun tari khun natra ana tasena MLA singi oiba magi power exercise to khun bigar to khun biro ko tasena issues ji ekoi nakan da ekoi nei ba mang tari ba core issue mayam ji hana khoi doshin bidana ba doshin be yana bidan khoi hana mang thamagan thamo to honjani mu pa madoni issue khudi motion chanai naga sagi mem an tahan sum puta raga di ya ina phato to raga di madu system do democracy pa leba amani hai su sagi magi piri ba sagi bound to leba du ba khoi sagi berki law mayam hai tare ko khoi law mayam ni bound to leba so mayam ji tasena law du tasena da area da kana go mkhar na makhuta pair kanda tawning mong to mana mami ta han di madu democracy gi ma on to roktabi hai tare chen ko duna lady film se koi pong juina hai si ma suma ga khangjaba ko mangi wakhalon de lejaba man ujapo soi khoi le mani ko den khoi miyam na ju hangjari se dum sai jagi budo MLA ni power electric har ka nang sai het hen musu man ba ko ade amusu leitaba man han ba ko sai eda se dum confusing por ma tham du pate aduna yamna clear ba picture ma ko se ta sena MLA ni pidi ba ko na pidi ba lokena MLA eda ba phangi pidi ba la ngai pidi ba ko karon bi bun to ba magi sahi yo la pon do income di karon hum hai hai na tra ade sing manu se part by part ko na pidi sini moi si phang bo lei sai ta hum to ba lei si ba ko ta hum to ya ri ga ba je yamna clear picture ma hai ta ko clear picture ma ko dum unna ba khanan ma mam di lady be irang simanung da local area development gi karor ahum ji sahi khudingi ko sahi khudingi sum kai thopuni hai taragadi ko haju se khuna khangninga idana sahi ahum sahi khudingi karor ani hum ani sum kai thopoi taragadi nagi sahi ani helaba lan ji gi manung da karam ba kien da karam MLA na kai development tor gi ham ko question la thore blast ko na moi kai thoki ba karor khargi paisa je karam kien da kari hena development ure kari mamit kari chako kai katang ubi apor kai ure ga buji masi miyam hango question man ne ba adu in the interest mali lan ji khudong chaba lor kanda ai khoi adu tawi ga na karor ahum du ai khoi lan da mating pa ndu shinga ga har tribal question lai ne ba ko adi lan da ju khudong chaba lo da ba khudong chaba lo ba du MLA ju yamoi da tin yam ni mtra hadi periphery area da khung area da khudam moi na awa ba thenari ba adu ma kien ragi awa ba thenari ba MLA jin khara di torom bi ai natra awa ba thenari ba MLA jin du di ta shen hoi और मयांग मतेंग पांग मखोट मयांग मतेंग नि नरक खा पिन बया एलो रगसु माग सही लाइबा करोड़ अहम दु थथिला सु पिबो तारगदी डेवलपमेंट सु तौदबा लानि खदोम चाबा लौर कांदा सही दा एरिया दु माइ करोड़ अहम दु सही मिसयूज तौगा लंबी म लाको तारगदी है अदु करोड़ मयांग ता थसला कांदा मथंग नेक्स्ट इलेक्शन दि अदुम करोड़ खर फुया तु नेबको करोड़ खर फुया तु ना अदुगुम बगी लीला थमबगी मामी मा कोइ उदु सुंति उइ लाइ फिल्म से कोइना येंबा यादि सि कोइ चपचाना को सबसाना मोइदसु थेनरबी बा दु मणिपुर जागे अवाब जे सिग चपना मोंदसु मोइदसु खरा अदम एक तौबिरगदी को तौबु याबा यादब खरा तौबिरगदी याम फनी खली जन चाला ना लाइ फिल्म जे कोइ इछम छमना लोसला को दे हाजनिंग जे यादब लाइते ओइ थोक्तब लाइते अंगम मनब तोरदि नोने या याबा मामी मुन थामे फाउ थौ से एबे खतंग कुपना येंगिदम चंगी लो जे कोइ तसना भारत तो मथौ तादे लो जे याम कुपना कोइ तसना येंबिरकांदा हिरम खुदिमक्ता अचौबदसु मसादसु को अदगी VIP दसु VIP तबदसु को लेमिनलिबा लोन बाउंड तो पोट अम लेबनि खोजे लो ददि तसेना अचौ मसा खाइदना को चमना मोम ले खोइ थौ तुम थौ ता हम जे साइ थम जगी ओके